Postoji mnogo lepih razloga za okupljanje. To su rođenje deteta, rođendani, krštenja, diplomiranja, svadbe. Razlog za ovo naše okupljanje je i lep i uzvišen. Jer nas je okupio naš učitelj i svetac, naš zaštitnik, Sveti Sava, a lep je jer ćemo pokušati da mu izrazimo zahvalnost i poštovanje za sve ono dobro što je za nas učinio i čime nas je zadužio. Stoga ste svi vi svojim prisustvom doprineli lepoti i svečanosti ove večeri u kojoj će nas zabavljati Orkestar Radio televizije Novi Sad, a u čijem programskom delu učestvuje uvaženi gospodin Hadži Dragan Popović, crkveno pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca i folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove, koji je i organizator. U organizaciji su svesrdno pomogli otac Mile, otac Srđan, otac Sima i članovi organizacionog odbora, a dobrotvori su Skupština opštine Stara Pazova, Mesna zajednica Stara Pazova i restoran Mihajlović. Otac Srđan obratio vam se svojom besedom, hor crkveno-pjevačkog društva Ostrog vam se već predstavio, a tokom večeri smenjivaće se sa članovima folklornog ansambla Dukat, koji će gradskim igrama i rečima naših pesnika o Svetom Savi dati svoj programski doprinos. O svetosavskom srpskom identitetu govorit će naš dragi gost, gospodin Hadži Dragan Popović, a muziku će po svom nahođenju birati Orkestar Radio televizije Novi Sad. Meni je čast što sam vas u ime svih učesnika baš ja pozdravila, što mogu da pozdravim specijalnog gosta, protojereja Stavrofora Branka Kovačevića iz Beograda i što ću povesti Srbijanku i tako vas pozvati na igru. Hvala vam na prisustvu i podršci, uživajte u ovoj večeri u slavu Svetog Save i za sreću svih nas. Dragi bogotražitelji, istinoljupci i svetosavci, pozdravio bih vas jednim izuzetnim svetosavskim nacionalnim pozdravom Pomaže Bog. Mnogo je carstava bilo na ovome svetu, ali je samo jedno blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Mnogo je careva bilo u istoriji, ali je samo jedan car slave, Gospod naš Isus Hristos. Mnogo je i država danas, ali je malo takvih država koje tako bezuslovno straže, kao Srbija, između Golgote i Hristovog groba. Maleni narod srpski mnogo je toga gubio tokom svoje istorije, ali nije gubio ono najvažnije, veru u carstvo pravde. Stoga će ovaj maleni narod svoja stradanja gledati kao privođenje iskustvu živog Boga, a svako vreme kao duhovni ispit vere u to neprolazno carstvo. Prvi put svoj blagodatni preobražaj narod srpski započeo je svetom braćom Kirilom i Metodijem, no Hristova istina, koja će u stvari i odrediti pravac Hristove misli ovoga naroda, zvaće se Sveti Sava. On je zaista i postao pravac srpske misli u vekove vekova, jer je želeo da od one dobre, one pitke, izvorske, narodne vode stvori vino večne Hristove radosti. U stvari želeo je da na svaku srpsku dušu nalepi po jednu stranicu Svetoga pisma. Ali to nije bilo ni malo lako. Sveti Sava se rodio 1165. godine u mestu Miščići, danas u Raškoj oblasti, u blizini Đurđevih stupova, velikog župana srpskog Stefana Nemanje.
Predanje kaže da je od malena goreo hristočežnjivošću, zato će njegov život u stvari biti monaški podvig, za koji je blagoslov očev dobio tek posle monašenja u Svetogorskom manastiru Rusiku. Kasnije će sveti sin pomoći ocu da od Stefana Nemanje postane sveti Simeon Mirotočivi, da krst, to jest da mač i krunu zameni krstom i vencem neuvenjivim. Kao arhimandrit hilandarski 1215. godine otići će u Nikeju prognanom carigradskom patrijarhu Manuelu Sarantenu i vizantijskom caru Teodoru I Laskaru, da od njih za rod srpski zatraži arhijepiskopiju i kraljevstvo. Tada će Sveti Sava biti rukopoložen za prvog srpskog arhijepiskopa, koji će moći i sam da rukopolaže buduće episkope samostalne srpske arhijepiskopije, koja je do tada bila u sklopu Ohridske arhijepiskopije. Podvig dobri kao žrtva ljubavi za Boga i bližnjeg nije bio izraz besputne snishodljivosti ili nemoći kod Svetoga Save, već njegova svakodnevna ohristovljena stvarnost. Na njivi Gospodnjoj on će imati težak zadatak, ali je znao da će ga rešiti jednom nadljudskom ličnosti, jednom nadistorijskom ličnošću, vladikom Hristom. Ovaj sveti Srbin neće želeti časti za života, niti slave posle smrti, međutim, ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Njegova duhovnost biće poslušnost i žrtva za narod svoj, a njegovo delo biće bogoljublje i čovekoljublje. Do danas on je najveći srpski svetitelj, čudotvorac, vaskrsao je svoga brata Stevana Prvovenčanog, a potom zamonašio kao monaha Simona, čije mošti i danas celivamo u manastiru Studenici. Zatim mirotvorac, državotvorac, uređivač monaštva srpskog, zakonopisac, književnik i najumniji prosvetitelj, zbog čega u stvari i napusti blagodat Svete Gore Atonske posle punih 20 godina, ali i veliki ktitor srpskih zemalja i Svete Gore Atonske, kao i slavni poklonik Svete zemlje Gospodnje i veliki njen ktitor, ali i najsvetijeg grada Jerusalima, koji je jedini zapisan i u nebeskoj geografiji. On je progovorio najdubljim jezikom smisla i tako otvorio prozore narodne duše, a najtajnovitiji srpski trenutak najpravilnije upotrebio i tako za navek ostao jezikoslovac vrline. Govorio je: niti je korisno u životu rukovođenje bez vere, niti je dovoljno pravilno ispovedanje vere bez dobrih dela, da bi nas dovelo pred lice Božje, već je oboje potrebno za izgradnju pravog Božijeg čoveka. Žestina Savinog žara bila je tihih boja, ali neugasivog Hristovog sadržaja, jer je i istina sadržaj blagovesno je ispovedao sveti Teofila Ohridski, čuveni tumač Svetoga pisma iz 11. i 12. veka. Zato je srpski rod pre svega svetosavski. Zato je srpski narod pre svega svetosavski narod. Ali ne ljube svi ovu istinu. Apostol Pavle kaže: ko neće da zna, neka ne zna. Mnogi bi želeli da Srbi budu deca Vukova i Dositeja, nekih uniformisanih bezličnih brojeva, nekakvih malih balkanskih naroda, ili da prevedemo deca novoga sveta, onog najsavremenijeg sveta. Ali to nije bila želja Svetoga Save. Jer je jedino novo i samo i uvek novo pod kapom nebeskom Gospod naš i Spasitelj Isus Hristos. Ovu istinu su zapisali i o njoj govorili neboumni, hristoumni apostol Pavle, sveti Jovan Damaskin, Dostojevski i naš Ava Justin Popović Novi. Ko pre njih nagovestio još u Starom Zavetu, 960 godina pre Hrista,
premudri Solomon, jer i Stari Zavet je u stvari samo nagoveštaj novoga saveza sa Bogom i rekao da ničega novog nema pod suncem, da je sve isto i da se sve u stvari samo vrti. Zato je srpski život, draga braćo i sestre, u onoliko život ukoliko je oprisutnjen, osadašnjen, oživotvoren Svetim Savom, jer je on obraz srpske mere u svemu čestitom. On je srpska prošlost, sadašnjost i budućnost. U njemu je narodna religija, istorija, država, kultura i slava. Svi pravoslavni narodi su na mnogo načina zavetovani Svetome Savi, jer je on ostavio jedan testament koji vrhuni u sledećim rečima. Molim vas, koji dolazite posle mene, da nastavite ono što ja zbog kratkoće vremena nisam uspeo da dovršim. Ovde je i smisao najsavremenijeg Svetosavskog zaveta i najsavremenijeg srpskog identiteta. Zato je sve sa Hristovog puta Svetoga Save veoma dobro, jer je svetosavska veroistina života u stvari jedini i najtvrđi brod na pučini ovog samotonućeg i samoubilačkog sveta. Ovu svetosavsku veroistinu života prihvatili su mnogi svetitelji, a od njih i savremenici i uzori roda srpskog, današnjeg vladika Nikolaj Velimirović i Ava Justin Popović Novi, posvetivši se ne samo za vreme, nego i za večnost. Govoreći nam jezikom Svetoga Save da je ovo naše slatko i medeno pravoslavlje, ovo pravoumlje, pravoživlje, pravoverje, u stvari da ono nije nekakav magijski put koji pokazuje da se kroz ovaj život, kroz blato ovoga sveta prođe neukaljan, nego nam naša slatka vera govori kako da se od tog plastimo i u crkvi Spasovoj saberemo i tako sabrani zauvek još odavde sa zemlje zagospodarimo nebeskim naručjem Vladike Hrista. Hvala i srećna vam slava, Sveti Sava.